Vaisu Nilaini Tlato ni som ni panhe kumsang ni som ni panhe. Fimer Today lo ngai tlatu hai in reng in sibei. Chanchinthar Sarzul hai team na lo nei eti. A team tu Lawmnakim Neitham. Lakipur Municipality Board chun vanru tuilet in sungku achok pui hai kuma fak ding asem. Vaisun tuilin leya har sat na tuk hai chu Lakipur MLA in kan na nei tol. Rung levai su HYA in tlang sinan tho. Marbila Mever 33 kV an neita Chanchin Kim Changlem team na lo he nei eti. Zani tarik ni som ni pakhat June kumsang ni som ni panhi thole ni khan Lakipur Municipal Board malak na in. Lakipur Municipal sunga cheng hai tuilin le har satna tuk hai chu thangpuina sem ani. Chutaka chu Lakipur Municipality area sunga Hmarmi imani cha cheng ve na ward number 6 achun. Ward Commissioner Pu Amidas malak na zarin bufai dal tel machili adang tang sem na an nei. Pu Amidas in a shildan chun tu ta fak din sema hi sungku zahni le som ni in mi sangkhat zahni som nga panga hai kuma sem an ni ati. Ashil peina achun vanru tui thlak ron leya mi pui tam tak an cheng na in hai tuin achim le le lam pui hai tui let ahar sat na an tuk lein. Lakipur Municipality Board Chairman le Vice Chairman kuma ai ngen na angin hing ang hi ei tho thei ana hi ei thil sem na akhom hin anni nge khom hung thang ve in vanru tui suron le tuilin leya har sat na tuk hai kuma an kut nge ya thil pek anin hlan hi kalom hle ani ti in ashil. Lakipur MLA Pu Kausik Rai khom Lakipur area sunga relief camp le tui ichim sit en na an nei. Zani khan Pu Kausik Rai Lakipur MLA chun relief camp le tuilin in a suksit na mun hai kan na an nei. Zirga zipia kadam trela relief camp khom amun en na an nei. Tuilin leya har sat na tuk hai som dol na sin khom tho ani ngal ding thu ashil. Chun relief camp ma anum sunga fa le don ding hai sem na an nei ngal bok. Tuilin sukang ting apan pe talen ti pe muka khoma HYA hai in tlang sin an ko ti pe muka HYA hai chun zani tarik ni som ni pakhat June kumsang ni som ni pani khan tlang sin an ko hi taka hin abikin kailam puile in chim hai chu thei ang anga in thil faina an nei tu ta tuilin khan ti pe muka in imani za le dor hai khom tuin achima tuin akang san hungin HYA ti pe muk branch chun tlang sin tho in an in thil fai ani. Hi in thil faina sina hin thlom ngaya in thok mi som li ne ka tam ani ti in ethula khom tu chun ashil. Hunglung ding enrin ni som ni panga June kumsang ni som ni Hmar Hmar CSO in Zerbam Hospital hmuna social work nei ding chu tuilin len mitam tak achok buya. Hungle fena welcome ala har salenti in Hmar Youth Association Zerbam joint headquarter secretary Pula Ramsan chun ashil. Chun hun lahung thoving met ata Zerbam Hospital Hmar Youth Association Zerbam joint headquarter in social work hunding chu lahung simvat atiti in ashil. Tu lai rusur na sat taluleya tuilin le nim kain tipe muk le Zerbam bel mi pui hai insin na fa le don song na le lo ma hun tlai hai tuin achim na sat len har sat na namen lo antura mi pui hai har sat na suking ding le ma anrang thei anga lak dan ding DCS Perzol le Zerbam DCS hai ashil puya SDO wangai le atim hai kom anrang thei anga maladingin anor thu dong ani DC le SDO hai khoma mana sataka anlak ding thu hai anshila hing anga abil mi pui hai har sat na shia athei anga state sarkar hai chen ami hung nor pui pe hi loma kan ti le ani. Hi thu hi abil mi pui hai khomin anshit in anhlim hle a pu salton amo malak na hi thlop thlat dingin anshil. Pu salton amo in thei anga sumle pai thale jungle thim na hai senga abil mi pui hai ta dinga thang kho pe dingin bil mi pui hai chun an ngen ani. Tulaya tuilin chu akang shat no len ti in Assam Chief Minister Pu Himanta Biswa Sarma kuma Kachar District Administration hai in bigna lengen na angin thotrania in thokhan Bhubaneswara in thoka hung National Disaster Response Force team hai chu an lo hunglung ta National Disaster Response Force NDRF team hai chu Silchar airport ta hung ngatin tu ta tuilin leya har satna tuk hai po san ngai hai san dingin ma an lak tranta ani sansuk ngai hai sansuk tu dinga NDRF team hai Home Minister Pu Amit Sai na Assam Sarkarin an ngen na anga ma ahung lak pek ngal hi Assam Sarkar thui tu le mi pui hain an lom hle ani zani kha khovela ni sot takhun ani khela 8 yoga national day ani
Yoga National Day avari na mangding hin India Prime Minister Pu Modi khom South India tinga fe in azumang ve ani India hun chen khat hai khom hi hun ser hero pui taka mang ani Katsa District Administration malak na in hi hun ser hi an manga chutaka chun pu kausik rai lakipur MLA khom hi munahin avathang ve ani India Prime Minister Pu Narendra Modi chun vaisuna hun mangna achun yoga hi mi popota ana chulen hing ang hi hu urna sanok zul dingin ngen na asim zani zana in thokan marbil sunga mevar an neita hun imani chen marbil in karen ne lowa an nungin zani zan tinga in thokin 33 kV chu pherzola in thok par bungle si puikon substation mevar pek dok anita Marbil mi pui hai chu sarkar la kan lom hle khapo khat vaisuna Chanchinthar ehung punglang thei hai chu ani Fimer Today lo ngai thatu hai in reng in ni mangin hoi seng ro